Karibu sana muzikiri wa Meru FM 96.4 na karibu mtegeri wa Meru TV kile mubango ya chancha mukaone kwa Meru FM na kile mukondo yuelea mubango yote dola tukiariria mantu yarawe itana mbere ndene ndiguru ya Kenya ruare tukiariria yarawe itana mbere ndene ya county ya Meru. County ya Meru ni ete county ya drama na rugirwana ro twina chairman wa kiama kiano upeo mwalimu daktari Julius MBIJIWE. Karibu sana. Tutigire murume daktari wache amani murume. Inora tukurugire wache. In national delegates conference gira. NDC imeamua. Imeamua. Amedozia kwa twende kazi. Karibu sana mboke ya Mumeru. Ibweka sana Martin, ibweka sana Karemi. Anke Mumeru wali mbitagwa Julius MBIJIWE and the chairman wa kiama tuwa no peu. Lakini ndo boke mimi no peu. Kida kitwa National Ordinary People's Empowerment Union. Ibweka muthikiri atumbe kuendelea monka mwisho nitumweleze manto ya kiama giki na ngugira gikulita ndene ya county ya Meru ndene ya Kenya. Yes. So kiama kiano peu icho ibo atrimanite na bowati Meru titite boya bora president enda kuya neja riwe ngwathumana na kaerua. You know, saying that twina abunge is it 11 10 there are 11 actually not but women rep in 11 nominated and then twina MCA 69 70 up there twina senator twina governor twina muninio governor and then bukera president neje wengwa na direct game why do we elect these people mbere ibwega sana turatrimanite ntuko ya Jumatatu iri gwita ko ireta wa review kana gutegera mantu ira twariririe ntuko ira ntariki 25 congratulations by the way not bwa appointment now of course na NDC ira ya bwithikire it went smooth. Thank you very much. Are very well represented na yale across the country ire ntuko ira njuma mbwa nura ya twalithirie Meru na itithirwa Meru na ndibuga nto wathugania yari ya Meru aki lakini ngwetikia nyanterity wayo muno anto ibonere ni eri na representation across the country. So na Jumatatu twachemania kuithia review na coordinators miminde twali na coordinators ba Meru aki na Tharakanithi tuta involve barbangi kuntukura kungi na ikuga resolutions ire ciakurukirwe ni kiama nticieleza muno lakini eri manto recruitment kwamberia kwa jisajiria member babero thumbuga nkalire bubanda mpamecho kikireke mbolia na manto ya the new county and then toga position yetu as a county twera raisi iyuma itwagwetere manto yo ntuko Jumatatu na kwanza to be clear ya gwetero ni party leader kielezaga manto ya Meru bwana Martin othi wa the introduction oga Meru nigite on drama ikwari na ngavana urarikirie mwaka muthiru gwetwa King'ang'i augete Meru menyere butatare drama queen ino kuruko nawo kwali bantu drama ndije kedera ka King'ang'i ari fortune tero what lakini go drama queen ya gwetania anyway na ndi turuka gatiri non tugataga ntuku kwethera kwina muchemanio na are na kuru ijuari na governor ijuari na members of county assembly ijuari na MPs bonde senator Mbugano wake wari ome atari guku na kukwita muchemanio ni jara kuringana mantu yara batwirire jara potone abunge bakiuga TV MCAs na bonde baramba kwa wakiaria ikwithira batombere kwaririe mantu ya development ndene ya Meru county at all bariria kimantu ya kwithira gutina ngwataniro gategatega atongeria bare bathurina yes na ndiro tugaga atiri ukeja kwithira rais na komba kwithira etanite na leaders beto batabakara ndigurwa tuko batiromba kwaria mantu jaria kuja kwegie Meru kana bajaririwa instead igwatania ku monkara isi yakauga nkeja kaire indone gwitangazo I think Boniface wa Meru TV akialina Nairobi akuga nandi president ya kamiti atongeria betu Embu au tiko nandi akwathuka no ndure aine kuginya email
akaba meet Embu kwiko ni still batombere kwali batombere kweranwa so beta bakaririe kairi Embu iyo tukona ndi antu inyathine wiye nyingi mono president atinda kuthiruka na tongoli kuraja na bategweta bamwira mantu ya development ile neje moja kwa moja na karendi guru na wananchi nyoba mwire ne ate status ye Meru ekali ino ndikuthugana nywe na kwirwa ni intelligence. Yes. And what do you think is the status? Itebui mbere gitumi mbio ngavana wetu wa Meru either na ekirite antu bau ogua abekiro ogua bare mwa ikumira kabisa kwaria mantu jaria na status yetu ya Meru ni ndikuona ebui no ntu utikumba kagutuika MPs batikumba ukarana ndiguru na ngavana bomba kwariria mantu ya witi na mbere bwa Meru MCAs gutikumbikana kuri mapatiri ndarare guntu kumwara KK pamobara bare wa MCAs ba matuka ikona ni still kwina thina deputy governor nuronere the other day na nuntu bwite bukareteo egita kiuga ari gutena thina mwisho no mera wengo kuga kwina thina na ndi kona gutikumbikana gutwika antu babo ndebe na makosa kana ibathuku most likely umwe nomba kwethera kwina thina Mheshimiwa Martin yango churia atiri katwa MBIJIWE ore assembly thaiji no thiritoria MCA no thiritokitanira ngugi na bamunya na baking'angi ni ugwa buri kubu Mheshimiwa othuri na kura ni antu bamwanganthie bagwitikitie babuganthie uka to represent ni ugwa buri kubu ngavana ombo gwikira mwanka yani bukare mwakwarie maybe antu babetikanirite baite ngugi omba kwithira kapu bakugitega mbaburu bakwetha bamwite kurita uria ukarika na county kwambirio leo kwa ina thina muno gatika ngavana na assembly mongari kwa na senate kubira raba gwatana gikurita ngugi na ndi urakuga yes kurita ngugi kwina gitumi na ngwataniro lakini na ndirio kuigua mtu fulani ajakwira we ajakwira ati kamerene kana ati ajakwira katukuona ntiaria ikabankire no ndetero maendeleo mtu agambura muno nande of course akakugua gweta muntu no ntu alikwiraga ibutikamere kana atia kugugua bure ou no ntu aliuga ankire no nditero ngugi no ntu muntu agambura muno ndine alija murike mantu na TV ewe chakala ya kimbuga na ruo na okay na mwana inchi ura noe no ntu no injira akwendaga na kuona no gutarita ugore MC umuretera njira na gwatu ikotira reta njira instead tuingavana oreja atangaza njira enkathithia mwana injiro bakona ai MC atendi present uri ogunduganiria ingavana oria so Mheshimiwa no critique umunene sana wa thirikari ya gavana Kiraitu Murungi. I would want to know uturikani tukanini was it nibo mantu yeto unontu uwe mwanganthia ntuba mwanganthia rira wari MC wa mwanganthia na uri critique wa gavana Kiraitu Murungi ikwabwithika maendeleo ngugerite ka mono nyakethe mwananchi mwanganthia no umba kuga nkuruki na ndenda kuga interview bionde twareta mwanganthia byauma kire ngavana o Meru igita riu Kiraitu Murungi na tukandali critique o gavana na mucetho yeah of course ngari kana mucetho ni mukana iri toneta tu no mwanganthia no kumeanka uanga migambo kidogo kajenga gavana okwa na karangi bantu ya county okira no memugambi no rogamba mwisho nsoni ankauba about that still which okaniria kiunonto I have seen MCAs baraba batiwetaniria na governor wa thai batiweta kinya mechama neneke na beta mechama neneke batearia batea wakanyaga kwa kanya kwengana mic live indorne jegi tari mweturi ala kwa mwenda ithiri ethera ari lindo minority da testify kwithira mwenda ithiri kuretere thina gwatuika mwenda ithiri nyaga gatunyo microphone atiomba kwari na untuburea ntone ni bubu ino nturi inoke ya gutuika ntego gwatanira Martin ndi mutongeria kethea no county na Martin no tari ndene wondi area is only prudent ndeta ntwara Martin no gankaribisha omba kwa tugwetania gi politics lakini kiengo gitu gwetaniria ankaribisha na ninkaria ndekabira number 2 nontu riria weta warega kunenkera muntu ura microphone ari na gutari na kura na aria kwina antu bara bamuthikaira muno batikuthikira gwe
na nukwenda nyantu baria bakuthikira. Then at the same time maendeleo ija antu bonde ndene ya Meru County nontu antu bonde iba kugitwa ogoti tontu bo utimenya kuga ngaikia maendeleo wa Karimi nontu non supporta ntike kwa Martin nontu atin supporta apana Karimi na Martin bonde abatari na kura na ndo batarite ibo bagitio ogoti bwambeche ikuritangu maybe keoria ikoeria nya assembly independence ndirio nontu icho president na re Kisii. Yes. Ni bari na governor Simbarati. Simbarati is a ODM. big follower wa ODM. Na haririe na araria meambwewe na president they joked about it. Wakumbuka last time ulituangaisha huku sana. Ulitufukuza. Simbarati na tongeretie maandamano Kisii. Ye manene sana. Na hari Homa Bay na bari na Madam Governor Wanga wa Homa Bay. Na Governor Wanga na hari muchamaneno ya president. Why not in Meru? MCA ateta muchamaneno ya governor ati ndo tupate kwa watu. Itubita kumachu hapa ni politics. Issue ekwethira utumba kurunga manto mboraniria ni thina muno. No mburite manto yegie for example igitarire ya dirara kira itumuro. Wije uni gitaru ndarungamite na munya. Na tugutonya bandu assembly rira gucheck yo thirikari But then muge jamuchemano yunkugweta ngwete tuire jumujo mujo yongirwa charia. Riu mujwa ndarungamire ndera igitari ndera kiritu murongi njireje kuma nkubu monka mujwa ri utwikire yorami nontu no promise it no promise it sana. Number 2 mwiratiga rami eje matirod yumete na gukinya mitungu ugu igote kwenda igwatana kuma mitungu eja gitimbe nuko menugare aja ujo on his face bas ndarikia no karia ro mwiso amba kwaria mantu ya warikia aciugurantega mbijiwe orongama Lekola amira ugweri ukwaria muno uga mantu aramie kuma nkumunka mujwa agwe gotera uga imbi uthithetie kenda mantu yo yombe kana ukugara ukiuga oni of course yanga akira nuko mimugambi ugamba mwiso ni ajira gwikirwa rami no ekire. Number 2 ambero kwali muno mantu ya matirundi nuko mianjire gwike amberio ta ciari iri uma mama nyotomba mujokeria gairi au gatoko kwamba mwiso ambera antu benu bwaga agwa atia ngakira tu ambira gwe tigo karaja kanugu igwatagia toi kana karaja ntuntuguro rumwe no wato no we ni short ande mamono ampura mono turicharia which was diplomatic. It was turicharia aririe ndikuga ngabana no ejire wao wento nkumbo ntwere kura weja wathukura muno nuga no gerero maiga na ngare ora bioni ndakwira mano rero bioni ende anto abona ya ukwenda gutetheria kuia kura ciakwa iyo gatumita bangenti na baugo kejo tukweja muthenya agukira andi marima ambira gweigwo insight ri anto kwanto maingi in short on nyombira mantu jau tukuma anto ari akiri misemani bodi misemani twachoka mutindo aja na leaders barabe against we na barabe for we jaga twakarandiko ile postmortem kwa tinda atia na wewe ngware au alitheka ndika theka this side kama no mburaire muno munene nukuona ni nyabu na bangi ewu ni immature politics no ndokethera kionanagia ni ukubwite ukaro no ntunwe ketha nkumegambo na mugerea no mongati aithambia kire antu bare na kabera uma ukari so the same way mbuba wa appeal kire ngavana wetu wa Meru igatuika siasa ithirari ndwa gwatuika muntu ati ugu support no wajokia personal. Yes. Ndegirwe ntuku ingi kwari na members of the county assembly betina residents. Historia ya umira kwithira kwibamo baingirwe baingirwe gwatuka batikuruka residents nontu batigu supporting gavana ire nkuona jaka twite ututumba gututita bwega nontu ningire siasa tiuthu ni interest na ruo twina uju yaka ndi twina the other one imana echange overnight. So now Mheshimiwa MBIJIWE eoro MCA wa municipality na rari to Caleb Mutethia Caleb Mutethia Mheshimiwa Caleb Mutethia watire batwe eitare atwa batire kwari ni twaririe na tuona bi twatetaira meaning kuriani kutaniria gwena governor. Number 2 won't fund ira bairwe milioni 10 so ari watire thai we have nothing
to complain about twe sawa na governor so boka wate batwe role tu ya oversight ika compromised non to nitu wetanira na governor kana non to nitu kutanira na governor so the 45 MCAs they feel they are okay maybe they nani batwe atuba the outsiders yeah mheshimiwa Kale went to his opinion but then igitale ibo barwite na governor sana na ndima musupported ninya muno okay so mbechiri ibombere ku score na kwithira kwina mbesa fulani kwithira ikirungamira ndene award what you can call one fund wenya ketha to bando ile gisheria that's a score but then at the same time mantu yangira yo kalikana yo tikwitha jesa sawa ndene ya Meru County responsibility mbere ili working members of the county assembly nonto oversight nyone yao oversight tekurwa ikole bioli anko mfano atwamiri na deputy governor u kwithira batikumba kwera na governor na gwatuika anybody ukulitango kwendene ya Meru County agatonyo obisi ne bwa deputy governor either kethe okale on contract uwa arugi kongogi kethe permanent alingwa transfer kana lingwa discipline compulsory leave exactly kana compulsory leave yenge alingwa kimathi oroire na kimathi oroire alingwa compulsory leave simply agwetwa gutwika ati no itire information emanto ya mbeche iji irera irwa iji watwika ici anenkero arongina na tano ngina ba bangabana ndikumenya kethe yuma kana kethe yuma whatever the case ni allegation secondly gutikumba gutwika ugwo yuma arauga atiri gutembia ciaura na the same time wacoka ndeji ukarungi kantu baria ukugwetwa ibo bagitatea by any information which is not true tumba kuga no yana information ali mutene mantuja rules yana information mantuja finance in any case information in public is tweeting of course kuna mtu eta kwa Dennis Mugambi ali elder advisor wa governor doctor yes doctor agwita ria kwa yana kwa maoni yo mantuja mbanje Kamundi Hall agwita uga budget ya health ni GITI na milioni 80 na affect utero gima wa mwiri runene aringro transfer narua Martin Karimi Mbwire na mbere ya Meru mbeche ira touga ire gita riria plus ira rirwe nandi nukuona rigo ratangasa kwa mantu ya na sisi kuandikwa na other staff yo nyingi ndene ogima wa mwiri ija wone bateandikwa nindari chairman on budget one time na ambije ire provide in the budget rigi tro eta kirimagamba mbesa zitira kirimagamba ichi ongero ni 8 milioni kirimagamba magamba ni omenyo twitiomba kuma kirimagamba menya kugamba nyago teta no gamba so ninte kuona chako gakarika ba waratangazi na sisi nambi baandikwa no ntumbese yu nite kuona ni rio lakini maoni ya Julio for now so now Julio maybe katoko blow things out of proportion no to kile dirikari ikuringa na watu transfer any day mtu akaringa transfer akaiko na anywhere na maybe batu ko blow man out of proportion no to it is ni onto boka kawaida no to bo wedre muritiongo dirikari kuringa transfer any and demonstrate why yes oni ndari mwarimu mbere mpa secretary wa KUPPET kiama kia Ritani Meru County na soka mpa MCA na baruga very clear ukiandikwa na employer ukaritango anywhere in Kenya utio turingo transfer ndene Meru County uri muritingo yo Meru County kutio tumba kulingwa ngugeni transfer ndene ya Meru County actually baraba tega euro kidogo ibaba contract membi ya okwegera market yara kuonekana no ntubezi atikula kwa mberigo muno at least bakaumanja bakaida yakwi lakini nduga specific cases ala watu kama mtu kauga mugambo nanko examples no inyaki bayenia mutongerio kiama kia union ya mandaktari kuko akwalia mantu ya thirikari runene bayenia alingi witando muru karegere na appeal ya mutongerio kiama na arema ndo muru nyago nda kuritongoki lakini kiure na atiri nikiate kulinga kwa mbere alingwa nandi riwaria iko hari na advisor wa thirikari eji wetagwa athiru advisor wa legal legal advisor a resign ya kona kwa frustrated atikumba gwita na mbuti gutikumba kana imbio Martin we yana reason ya kwethera atiri
Meru Youth Service munkana arua ni na mutongeria wa mbere ari CEO tukarakara kidogo ili tugitonya tukarakara kidogo atonyire muntu gitwa Kijuki ari acting kidogo gwatuikanwe Kijuki ba kuonekana na deputy governor yako aina tundwa Kijuki asunwa age waome atonya mutuma informed go no enjoy we discuss muntu mono atonyire mutuma kimya kithiru mutuma na itero enwe okay atuge mutuma aikwa chief officer wa which is illegal according to Nsalesha rauga utumba kuita mtu a semi autonomous body umureta acting ruterero rungi te according to Salesio ni ukuri nonto chief officers na CECs vaveta kwa ne assembly that alone. Number 2, either you advertise public service board. So the makuru makuita muntu na area umwodi position ye. In fact, you challenge is against the law. Oh really? Yes. Anko ongere example kangi. Kitikia mutongeri munene wa human resource. Mantu ya ulitingo gindene ya county. Kia ina alende wita kwa Sabina. Sabina kidogo akwenda endelea huo. Sabina kwa tuika piro ite ukarora ebuite okara for whatever reason Sabina ashonwe sibitari ako lingwa sibitari thayure atonyite muntu gwitwa Murethi endere ari acting munene wa human resource Murethi akoendelea kwatuika Murethi kwi barugero andike cia gwitwa traffic marshals ona ni against the law alega Murethi asonwa arandoro aikweti mau thai urore kuno gwitwa Ndorini ndene mwaka jumwe bantu jau atutege gitiginya gikinene muno gitawa county secretary be muntu munene muno county secretary ali Rufus Miriti ina nwe endelea na actually nyamunene ngabana ronga makauga tukaya tuna Miriti tukaendelea nwe nambi kidogo gwatuika Miriti omba kwithira bakiara na iria na King'ang'i Miriti out Miriti contract ya ore ethira mwezi thato ne thirire ke contract ya weke thirire Martin kari Pero contract ya Miriti kia kuthira here story ana kuimbira alafu na kile sana itare ya impeachment ningande kwa mando impeachment kwa kirwa ko no kwa contract thiri no agwa number 2 ure gwatirire nari na power Miriti akuma no wejire ja munene there are CC o bantu yaliko no gwatirite kwa county secretary we gwatirisi nari o CC na ndige iwa gwatiro no wisi yakina against the law mtola kyo gwite kwetha akija contract kutira ne Miriti no kuona nali ni wagwa yes tundi na ndio liku ni Kiambi ndene mwaka jumwe changes iria ikwari na mtu gwitwa Dr. Mugambi ali munene wa livestock director wa livestock Dr. Mugambi kwatuika kuona mwirika jwa munya na ndanto bateta inyabi athone kana atomwale kaguru kurungamira nguku na kaguru ikwari na Mrs. Toiruaki Mrs. Toiruaki Dionisio kwatuka ndi Mrs. Dionisio mukuru watu supporting thirikari rereku mwekoro Dionisio kaguru rungamira sungura ne ukore MBIJIWE obeta kwa kwetha bakenda kuga batenda ito beta uchithira na kalia teo enda kwena muthaka beta wa Eriki akwa atuikire tigani east keathone eta kethia mpuru ukethia mpuru mbisa kumira runene Eriki transfer na ndi transfers hizi bakubu na bangi list is long whereas muntu utiatumba kulita kwendene account ikaringwa transfer na emotions ati muntu na kwaria na ura muntu na okara na ura muntu na kugita ungi gutebua waria na munya ithina kwa alcohol board litoni ekirwaku toni gwatuika akonerwa Simba Wells na ku senator Kathuri na aliku the same day runene out aitwa
Julio Kombeka, ibabu botoma mantu yayo onde yakarika all these shenanigans tukuona ndani account ya Meru na drama ichi onde Kombeka ni babu nontubwa burabuko ya governor Kawira pressure and then bwe mwa pressure wo antobaraba umuritirangwe babwe maybe bono na bwau ibo kira case onto yerera umere ya petition ire Alessio, who take out of information you made to be seen and governor, and then yeta kiri perceived mondo wadirikari. So antobahami bini babu boto mababa pressure hano. Na ndeni ntiko menada to kadidi ya. Nonto ni okedro kalinde goroteri ni yangu. Ukona mtu wadirikari tola wejete hoteli ni. Akejo ukona mbele ya karandi guru. Atiko mbotonyo hoteli yu na facts. Ni mbonete ni reality mbonete ni reality na ndethero antu bamwente bakweta marieto ndeba utiri ne awu literally batige irio nusu literally na bagukira fortunately ndari na thimu we bagukira beta na takwa batige irio rabwana utuerewa tokeza kwero itokare anjulio ngokothuka na ndiri ni atatu gutuma batwi yes nukwarangi mantu ya county ya thirikari indu kinyambere ya taturo na kwaru na kuthithwa igitara pitamunya kwina bara batagwatanira na bakarwanwe nyenda na tukija kwera nyenda munya nda ngangite migwe muno tukwaria mantu ya kireito murungi ndwa na mantu maingi nambi na still bukendereo kulitangugi nandi intatweje taiji antu baba inoteri ne pressure inene so which way Governor Kawira akiambiria Karimi sorry Governor Kawira akiambiria na yanire disclaimer mwalimu arawatire woni nteritangwe bura Governor munya atitangwe nteritangwe bura kingangi aratitangwe na nonto atubabonde batitangwe maybe na jiremo na bana woni I will work differently, so this is the difference, live with it. Let me it's very good, it's a different way. No, in different way nonto nyanto ibokera motiri ni ona ndira ndapo mokera motiri Kawira nejire okay agita for example chai hoteli completely katu na ide nyabo boy kapo no botiri ku budget ku na kan deficit kadera kwa budget na agiri go squeeze mbesa no okay but still itu kuona kile report ya control of budget ku na chai and all that na ndeni onko ejete catering means na 264 million yeah 264 million ni unkuri atiri ikugitware cietre na nonto kongera uke control on budget ya wu mpatu ndaika izirika na ithatu mbugo kidogo kuna 264 million ikitu chai na all that na ndoka churi atiri chai yeje itekonywa biorobi bite tissue I mean basic things iteo really wajua ndio kaporumo ukandikura fact but you find that mbeta ire for example report ira umeta if me say Alessio petition ye kite kwa EACC we tena mantu yake catering and accommodation. That's a $1 million question nenya accommodation but no mwanka elaborate kidogo accommodation ni 253 million Meri muwanja 253 million ukaga Meri muwanja ija around 36 million per month, right? Atuende kugama malamu ya 36 million per month pande gana 30 teu 1.2 million pande ini accommodation ikumama officers ba maraome 1.2 million kato assume atire office alere wa 12,000 night out ile kumama na uome kenda itumirika 1.2 million on tuko office akira kwa 12,000 bagwite kwa kumara officers igana on tuko for Meri muwanja. Are we there? Kenda itumirika 253 million 100 workers 12,000 per day for 7 months. Katu tena ndikire ibawa baikiria ome ira itagwa fuel engari control ugete fuel etumirite 90 million to be specific 92 million 92 million tukaga na Meri mugwanja no ntogete jana report ya Meri mugwanja ni roughly 12 million na 12 million 12 million nande in a month tukaga nayo na 30 days ni around 400,000 if you will beche makuta
400,000 tukauga ngare yanyu nyangiri inya ingare igana ntuko ngiri inya twasiu maguta isiringi 200 lita ngiri inya imaguta lita 20 katutagä lita 20 cietana lita 20 cio maguta kilomita 200 no ndo lita ita around kilomita 10 kilomita 200 kuga atia ikuga kuma aja mutindwa gwita maua gucoka na gwita maua kae gucoka kana kuma mutindwa gwita embu na gucoka kwa uturiuga mieri 7 ngari gana icietaga distance ya kuma igeta embu igicokaga for every day for mieri 7 no mechere tutengabana iteta ai munyo nyangari ne mwana buja kuga no that is it let me tell you mwalimu yes you know na mauta ya na mauta ya ni kiri gavana kawira mwangaza no tukawira wire we ni gavana mashinani na ito mwana mashinani tukushonga mashinani so maybe ni nao mauta ya weta mauta ya naraja gwitari no nonere gorara ngari ngana around 7-8 yes ndronere gorona na botigania na chi turugiregana imbe bathabuja kuonania yaronania naraja gwita ina result tiraumire the other day itukuga petition ye Salesi arauga yaraja uju ukethira muntu mwalitete na mpangilio if is very clear maite 18 times na uju imwaronya kwe Martin ambaye iche thirikari yes mwaronya ko nginwe nwagaita maite 17 mutano nyakwe maite janana muthoni oku sani ni lo kesani ndoka ni brother in law no nandi inoiguita inochia urire kiambiri nkwirire atiri itougite pasoro nyendera gweta that ogima bamwire boko gito milioni 80 na bukage athina na cieta kiri mantu ya magamba nandi kurita gwatonya magamba ya karaja kuingia muno mbeji kaumana na ndio na nchokerie nandi kuragura tangazi mantu anasis kuandikwa takandi gavana ningutangaza lakini ula ninkuona madhabu jau no ntu ndali chiama ni budget ntikuona jaja kombikana kuandikwa bonde ona jambesi hiri yakaiteo Mheshimiwa Nontonori chairman wa budget no chairman wa park yes ya tuire atiri nonto supporters ba governor barua atiri boni puo etawate account ya impressed ni bombecha cha impressed chuma ikariu no chairman wa park no chairman wa budget how does it work objectively you know it's very clear for example kwa Meru TV ukeja gutuga kwi mbeca ikwenda kuri wa Martin Karimi Imana bra kulitango giaja ti lazima gutuike mtu wonde urekirwa no gutuike umwe agwikirwa lakini uri authorized gwikirwa akeja kunenkera ntu bara banki it works no problem bantu joje impress ije tau kabisa thina riri ni atiri ura para bakubwita gwikirwa batikirwa for example to the office of the governor kwena urawe na authority ya mantu ya mpesa chief of staff ukona katuge nina delegate mbuga mbuga taba change nya right ndene bank kwatuka secretary no ekairwe ura tukona nekiri mpesa maite 18 yes katuge noe nandi specifically noe ko noe ubwirite nandi kwithira agikairwa mbecha akasavaga office mantu ya mbecha nandi arabiure bikwejira ni atiri kuma kiriro kubwita gwikirwa gwikirwa ungi A B and C patibwita gwikirwa utino bare authorized kabisa kisheria na wasti still nabo paponde bekirwa ibanja na ino sheria ikunikira nukuona so uro kale authorized gwikirwa atira ndirwa nwe kwina ura na bonde njau no nturi ina mbonde ngadi ya kumiro gikwikirwa mbecha because niwe mtongwetikia maybe na PA ni kango kari mbecha cha thirikari anko ari agaba nango kari mbecha thirikari ntugo na chura mheshimiwa so ungekira ntu barango etikia ibo bakibongekira impressed yeje gutara muntu ura gwetikija PA tik kutara muntu ura gwetikija mbonde ngadi itik lakini mbecha cha thirikari tisianja
Onde na kiuri. Dandina zichi anja itemya kwa kilo manja, that's a problem. Okay, impressed re bona MBIJIWE. Something called catering and accommodation. I thought batere kwithirwa ikinenkerwa company. I don't know, maybe no to elezere maybe ugo no areo. Nuko for example this secretary or chief of staff kuinambe chekiri catering and accommodation. Is it supposed to be that way? Na yet awe na ina manu kuona company check catering na chio. I don't know. It is not right at all. Nduara impressed yeri. Anto ba kumara kenda bali nkero mbuga maybe in cash night out bio na ome. And in any case but with no transfer one indirectly to the account and to the bona fide members baraba umare official meeting lakini kuda kuna cases whereby cash kenda ka utumika ikuda kuna somebody who is in charge every department by the way every department including the assembly ojo no gekerwa akarita but ale twin involve services zingi iti ukari ugo kendo ne krombezi yaku personal iwi iti mpaka work another way the procurement process nothing else because what is catering nande ila ni umelete manto ya ugo kunenga rwambezi yaku ito tumira as a person no I services ikambuni eja kwa ngugi itimenya kubwa karimia nenga rwambezi kendeta kule catering services ya company editire ngugi no worst is still ke report you are prepared ni hata nkumenyoka ya kueja na services cha catering kunenkera pesa yani kunenkera pesa ukarugirio yo penderie anticipatory bill wewe kunenkera pesa wewe tio kule maliko na mingau na ambio rugirio wewe yo penderie ni teka bande koruga of course area ni against the law yonde nange ikwa not applicable kimbecha ugita bilioni jere lakini yao reasons for withdrawal not applicable itene to bibione kero lakini unenkero if me so wete data not delete you cannot do anything you can't na nyago tinda implicate yanto kuanga bako yana information that is not the way to go information ya thirikari nchokeria kari public onde mwananchi kaandikira thirikari kumetia report nibwite onenkera inya assembly with report itakwandika getawa kilaki nambi ukanenga so MBIJIWE to gutekeria so report itaandikiriyo oneka so ikuoneka ya umire ile kelikirwe ni ubakuga yes so which way forward non tojo mutuma tiptizi yani there is so much so which way Meru assembly ni stand ground yeah in direction number 2 kedra ngavana change ya ni mwapile nya still na change tatu kuiru muno gutuika na arua ndoene county na Meru rojo ndoene county na Meru mimi kwa ina impeachment akakugengi na oda takatu kwa appeal for that lakini kwa tuika utenjere nge kubwa nyayore nonjira impeachment antoba Meru baba nene nkurukie mto hata yeye ora kwa kaenda hata no peu kadole rata kwa mitandao mheshimiwa MBIJIWE James Kimathi aruatre uliza Julio MBIJIWE he was by the way director in the governor Mwangaza's government. What happened to him? Why did you quit? Siasa ibwega oni utronda substantive director ndene thirikari ya governor or acting non tundakarankira gwatiri mpame mpandike baruge ko design mbere pandika yingi ya appointment. Let's talk about that. Ndaberanire so it's true yes ndaberana ndiri nkari resign mbere mpewa unless unompani appointment then andipandike resignation so ndabona ndiri other way tiumbikana na ituenderere uko atukana ndikutigwita bubwega. Number 2 kwa kinyera for example ndiye nibwete assembly bugere maika ntiomba gwitagera maika ito ndatwira assembly myaka 10 na ntekuigua ontobo banya bugere ikariko. Number 3 kwa kinyegitarira collect signatures uga undira leta motion jo impeachment thirikari mbere munyo jo kuligana ya itare bikoli na bere kile motion jojo juli mando yale kile ukuruka assembly yetre na senate mantu ja kuthora ni signatures utio gutethi mantu jo theri jatina gitumi the only thing ni kakulobe na wa senate ni tuikire thina ngakulitira thimwe kwa ukona oni ndumangithi mone message no munene we governor that is for another day so ntombere yes so tombere gutangugiu no
Yeah. Okay. Kuna nguku wa Karama Health Center iko mbaya, hakuna huduma. Kuna ngino kuwa Joshua Kirimi arua wa MUKIAMA arua mitambo na tuku. Okay, asante. So katwariri story ya deputy governor. Tukwara sina Karimi arukiri na ndabori atiri bena mukuru ntodabora na teme ina ura kamera Ciaca tukura atiri is there no way tumba maybe non to governor Kawira Mwangaza na munini owe mheshimiwa Reverend Tredinkia tuteko mina abarutanite yeah, so let's give them time, they solve their issues now. Baatutukire ya wananchi kana babubukire ya wanasiasa, you do not have to blow this thing out of proportion. Ibweka sana mukuru ntamboro nyani nkuiregete nkamona na ruwa ngori ngiatara iria runguna ibweka gutina thina kubanengira time go sort out their mess. Yes, baturikane atiri mantu ya jarakariko kairi na kwatuka deputy governor akujukirwa ngare na akurungikirwa secretary na karire gitari muri ukinya wewe ngwara umira arauga ontina thina na twiguruta ngugi na ngavana wa Meru nantu yakira the other day kwagwetwa amwenya na POwe akuingirwo bisi wewe ngo aumara kuga uni mbithirite ndina thina igitari mwankariri gwatuka tukumba kulitania ngugi na ngavana au enya kiro cio icianyire arere waende nyumbani ngavana mwira ukenda kunora kakaranga mwekuroku na family yeku na ndiri ni ate gukombekana gukira ya kiuma era kiri public na ibo bongo bakwaria na ndi gwatuka bakwaria ngavana na kwaria deputy ngavana na kwaria na ndiri nani ogwa na ole ongi tugo kwaria at the same time mtungi akeja TV nia ende kwali mantu nya oversight ingere nene monone TV na radios so itiombekana unless bobongwa bekeda ni tukugatiri antubara bare amwe two kwithira deputy governor atina portfolio I mean in deputy governor yes kwigitari mo actete ya CC wa health igitari governor kwa ina changamoto ya gutara numbers cha kungana cha CCs igitari na so busy no tonyitango ginyewu ya health lakini ndira ndikwa twika eguchokwa itio na ndikwa twika atina majukumu ya maingi ya kuthithia. So the only way omba kwithia akirita ngugi by delegation ya governor ndie na muchemano yuria ndie na kwita ngugira bra turona ambiche president of this country Dr. Samuel Ruto and deputy one na ngugi nyingi sana but still netri nyamu nenkara mwira in charge of kawa in charge of majani kenda kutuka kwa secondary responsibility directly akamuria what have you done this and that so I tend to think deputy ngabana atikwithe nyama na ngugi inyingi cia kulita at the same time ni ataja tiumba kwaru na jori kethe igutwika watonya kwa deputy ngabana uka disciplined uka sack na mbinambi nteto ina tiumba kwaru ena chore ena ntu family ena ntu bara mu supportaga bakwira gwa no and all that iyo ntubulito muno ngakwira ugwa litango ki prison ndakulita prison ki watangiri 31 ndagenda kunenenya no munkambigwe pain as much as no mpete ngugi no munkambigwe pain no nzo rubbing it on my face exactly na kimbaro tierea tikieri twalingiro kura tuli amwe nonto kuja naruka kangavane na power cia usaki ndepite ngavana ngudigari ni musakite no atina powers na ndi is good no akayo heshima pakaya na heshima na tugwirwa muno ndo mo antu baraba gwirwa muno ibokethania bakwa itukulitango gyamo ne gutwenda mo lakini kware maneo nukumena mo kakwide kuna factions utroka antu ndena ndenge yeah so now tukithiria bibi mwalimu bitukwirigira now that MCAs ibara kujire na bobi bakotanire kwina gavana bare amwe and they are happy about ngwe governor maybe tumba kuona impeachment motion against DG Mutuma ibwega ngancho kibu no menyentere ugamandu ya no peu too bad echo kikugatiri umenye constitution kachunche kambere the people's power ni temusetho
iti mucetho inya gwatuika assembly itariria kwiyomba gwita muno igeta the people's power na antu bakaubwa baribo nteto eu ikinya mwisho iraitanya presidents from leadership marais very many countries barabetha benda dictatorship na baraito through people's power kwatuika itarito through assembly through the senate but we are saying this kukombekana kwatuika ngene kumba kulitwa na ina hamone ndene county ne yetu ya Meru nebwa nkuruki na tukendelea nkuruki but igeta direction you no one ngabana kianwa Governor. yes To deputy. kananya bonde Okay. So the other day, the other day twari na MCA wa Karamau atiri governor na kuomba kurita nguo ici on the so she does not have ati wetia ku delegate kiri munini owe antubara bandika constitution batale wa ngoma kere Bagugara kwenda deputy. Yes. Thank you, sir. yes one word man ya pe o mheshimiwa alafu we wrap this thing up. thank you so much chairman you know peu National Ordinary People's Empowerment Union ordinary people kiama kia wananchi number 2 ule kwina bargaining power Nyanza ODM Rift Valley UDA aja central part of the west Mount Kenya West kina Jubilee ikamba kwina Wiper na bila bingi no utokuga ndene Mount Kenya East kwina na no peu party tukigwate mbaru na nkuruki Meru ire nkuru Tharakanithi na Meru County tukethera tugitonya ndene kiama kiu ituratangaza recruitment ire kwambire Jumatatu a member kena tugia bargaining power ya kuomba gutwika tugikinya igita ria ringi nyarora 2027 twina antu barunga mikuma gite kia governor ge senator ke MP ke women rep ke MCA na kiama kiu kwa sasa itogo support thikari ku itonge twin Dr. William Samoei Ruto lakini no peu is a party to watch Botengo njabu kumakire yudi apana resolution very clear na NDC turugere tutekonjwa na kiama tekia mpuru anto batapa sibake igia mpuru ke party linda nyantu kuna tangaza wa kiama ikienu wananchi batwe na nda chairman ndene ya Meru kwera anto tuingie hapo tuwe na bargaining na ikiringa kura ndene national parliament is among the 10 parties in this country either ina kura ndene bunge kuu na tuwe na members ndene ya tupande ngazi pamoja bararunga makakamega ngabana Kajiado MP Nyamira iko alina MP oronga mina na nopeo na bando wengine watakuwa wengi. Asante sana. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Mwalimu Julius MBIJIWE daktari. Thank you very much. Asante sana na tuko tondera kanya. Thank you.